Mhlahlo uthi le ndoda ngisacela umuntu othi njengamanje usempumalanga noma kuphi eSouth Africa oshaya umhlahlo ngine challenge ngiyibeke phansi induku zicoshe wena umuntu ushaya umhlahlo uthi le ndoda oyisabe ngifuna umuntu oshaya umhlahlo usawushaya umhlahlo mkhulu ngizawushaya kakhulu futhi noma ngangena futhi khona la siqondane akunankinga inamba abazongithola kuyona mebekufuna inamba abazongithola kuyona ku WhatsApp 071 130 7808 071 130 7808 Ndumani dictionary indaba etithe umndeni ngithe ngifuna lana siqhudelana lana into engiyiphethe ngiphethe abantu abathi bafuna isikhwama semali bafuna i-magic wallet umkhulu uthi uphethe isigubhu mina ngizenza igubhu zenhlahla beyikhuluma lento egubhu noma siwayeka phansi hayi ngikhona sikhona isigubhu phela ngoba kuthiwa inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basethethe nabasenyimbani ngizondela sona isigubhu ngoba hayi akekho umuntu osasa nesigubhu sami isigubhu sibhalwe kumuntu uqala ukuthi yena aqala i-lifestyle ayiphilayo ngaloku post uhlala ko TikTok uhlala ko WhatsApp YouTube nento kumele sibone ngemoto njengawe nje ngibona ugibele enye into ngibona ugibele uMercedes onzima kakhulu khuluya kakhulu wamabhunu uyayisho ke uthi sikhona isigubhu uyasifuna isigubhu uzosithola isigubhu njengoba ngithi lana ibheji lana mina ngisuke ngithi umuntu umethe ufuna amadoda adla amasi uwaphakela amasi lamadoda ungakhohlwa ukhohlo kwakho isigubhu umuntu opheshewe uyakwazi ukuza lazo sithola umuntu opheshewe uyakwazi ukuza but asikwazi ukusport isigubhu mawuzosithatha kumele ube khona kumele kunesiko siqale sikwenzele lona kuqala mkhulu ngifuna ivele lento njengamanje kunesigubhu esikhona noma ngabe samalini imali yakho ingena eCapitec noma ifaka eposini ifakwa kuphi imali ungayifaki woza kudokotela khehlelezi siqale sikubike emsamo kumkhulu manikiniki mkhulu manikiniki akubusise bese ukhipha imali mawufuna uyifaka imali ebank uqala ufike kumina ubike emsamo le enye isambo sukuyiphethe le enye kumele uyibeke lapha komkhulu nogoloko ubeke lapha komkhulu bese ke uthatha kuyo le futhi osukuyiphethe thathe yona sikugcabe emzimbeni bese sithatha igazi lakho bese leyo gazi lakho silifaka umuthi bese sithatha lento uyoyimbela la ohlala khona noma uyoyimbela ebhizinisini lakho noma uyohlalisa empuphini iyona nhlanhla yakho le kunomuntu ofuna isigubhu njengamanje uthini kuyena umuntu ofuna isigubhu ngicela ungasithatha isigubhu qala ngoba kunodumo lesigubhu alaqala ubuye kimi sihlale phansi sixoxa ngaso ukuthi isigubhu ubuhle baso ngoba phela iqiniso lithi isigubhu sinabo ubuhle sinabo ububi futhi hayi ukuthi ububi sivele sibulali kodwa kunama sacrifice uqale udlule kona kodwa ke sizoyixoxa lento ekunamba WhatsApp 071 130 7808